Hürmetlik cemaat, bugünkü konferensiya mazmun jihatdan bo'lsin va boshqa tarafdan bo'lsin nihoyatda yaxshi uyushtirilgan, yaxshi o'tyapti. Shu ish-chora xil vaqtlardan burunmi o'tish kerakdi. Biz kechiksakmi, shu ishni Karl Mahberov sizga rahmat. Bugünkü iş Uyghur halkı üçün emas. Butkul Türkiye xalqlar, Türk tilli xalqlar üçün çoğun sabıcı bo'layotir. Shuning uchun men xursand. Mahmud Qashqari degandikin men yugurib yetib keldim. Chunki bu Mahmud Qashqari to'g'riliq ko'pchiliginglar bilsizlar, drama yozdim. O teatrda 2 yildan beri mengyotir. 2 yıldan beri sezonni içiyordu Mahmud Qashqari spektakli. Kögeller bağdı. Kömegeller bo'lsa, men taklif qilma kelinglar, kelib ko'ringlar. Men buni nima uchun qanday yezib qoldim? Bir 90-yilgi, 91-yili Uyg'ur teatri shu Sharqiy Turkistonga gastrolga bordi. Bazılar bildiğim olsunlar gerek. Gastrolda 3 ayda gidiyoruz. 3 ayda nurgun şu vatanın hem şehirlerde, kent şehirlerde bulduk. Şu vakti da Mahmud Qashqari'nin Qashqarga borganda heykelini görüş için maxsus bordik bir 3-4'imiz. Basak bağalla kögeller boluşı mümkün. Şu Mahmud Qashqari bir egiz döngü koyulganken, şu dağlı bağanda egiz nahayet egiz heykelini koygan. Anskin heykelden keyin Pələmpey mаңды. Çok qıgıça. Pələmpey Mahmud Qashqari'nin şu 98 yıl ömür sürgen mi? Şu 98 Pələmpey ile yaşap çıkan. 98 Pələmpey'den çıkandikin bulak var. Şu igiz döngde bulak çıktığını hayran kaldı adam. Bulak degen töve yerlerde, tüz yerlerde buluş gerek. Döngde işte bulak çıkıp durdu. Şu bulağının kışında bir derek. Şu 1000 yıllık derekken. Şu derekni Mahmud Qashqari öz kolu ile tikkenken. Aşağıda bir rivayet okşaş bir nersi var. Mahmud Qashqari'nin hassını sançığa vakti şu önüm çıkandaydı. Yani ben oyladım hassa o kuruk nersi oldu, devil oldu ya başka oldu, ünüş mümkün mü? Onda hassa emez, belki tayak tayınıp çıkan buluş mümkün. O tayağını sançığanda o derek ösken şu derek 1000 yıldan beri aşağıda ösüvatıdı hazırgıça. Anskin ayakta mavzali Mahmud Qashqari'nin aşdığının üstünde hemmisini köydük. Endi bağalla bildi. Nahayet qattiq adamga ta'sir qildi. Chunki shu kimkin, qanday adamkin, qayerda turdikin, Qashqa degan qayakin, Qashqani xalqi qandaqkin deb o'ylaymiz-ku bamig'alla. Birinchi qitim shu vaqtda bordik. Şu vaqtda şu bibliotekalarda, kitap do'konlariga kirmiz-ku. Aşağıdan ancha-muncha bir kitaplarni aldım. Shundan keyin şu Mahmud Qashqari romanı yazılgan şu vaqtda. Shuni aldım. Endi o Uyg'ur tilda Arab Uyg'ur tilda yazılgan-ku. Shuni o'qish uchun men maxsus Arab Uyg'urchani o'rgandim. O'rganib bilqa romanni okudum. Terslikte okudum. O harfini yeni uygen geçke. Şunu ondikin okugandikin Muşu Mahmud Qashqari to'g'riliq men teatrda ishlagandikin Muşu kamkichi ish narsa yezilmadi drama. Bunu birlar yezib qala deb juduq. Qarsak hech kim yozmadi. Men qo'limga olsam kim qo'limga oldi deb o'yladim. Çünkü o vakti benim 2 dramam уже sahne koyulgan. Şundan keyin maxsus
Қашқаға яны бір бадым өзім. Беріп, әшеді, қайтып башқы көзім білән, жазғышылық көз білән, қарап, изучать қылып, аңыскен Қашқадал көні кітапланы сатыдыған базалава. Әш көні кітап сатыдыған базаланы іздеп, тепіп, қақтын сорап, палаяда, пала мәлді дейді. Әшәләгі беріп, Махмуд Қашқари тоғырлық хейлі материалланы, брошюрлава, яны бір нәрселер әмісін жығдым. Жығып, азыр менің өйімді бауын. Бірақ бір қаншысы жүтіп кетті. Бірлері сорап алды, ашы ромамы жүтіп кетті. Сорап алды, оның адларын білме, сорап ағалланы білме, қайне десем, жоқ. Жоқ, ашы, бірақ бір қаншысы ба, әгер керек олса, елшіңла мүмкін, уақытлық берме. Ашу материалланы изучать қылып, аңыскен шәшлік болдым. Мен бұны аятыны езіп шықымен деп. Мен оның ілімей тәріпіге тегішмедім. Пәкат Махмуд Қашқаринің аяты тоғырлық. Қандақ өзінің жұтудың қандақ шығып кетті, қаяды тұғылды, атансы кім, қандақ шығып кетті, қаялады, сәрганда болып жеді. Самарқалады, Бұхарлады, әммиялады, сәрганда болып жеді. Ақырда Бағдатлағы беріп, әшәді тоқтап, әшәді yazған тоғырлық. Шу hayat тоғырлық, ақыры аңыскен драмын көгелі болса білді. Ақырысы да, мен мұш әмгегеніне жаны-жан аны вәтінімге тәқдім қылымен деп Қашқаға қайтыды. Қашқаға келіп, өзі мәктәп ішіп әшәді. Баланы оқытып, ашынақ hayatı ақырықшы ашынақ өтіді. Әгер шуны драмыны көмігелі олса беріп көріңла. Қазақ тілді тәржімесі var, рус тілді тәржімесі var, синхронный перевод дейді. Беріп көсіңла болуды. Менің дәйдіғінім шу, ашынағы тәкліп қылма кеп көріңла.